Intambara yo yamaze kwaguka. Ni nyuma y'uko inyeshyamba z'abahuti nazo zinjiye mu rugamba. Abo barwanyi bo muri Yemen batangiye kugaba ibitero kuri Isirayeli mu mugoroba wa gatandatu ku ya 28 y'ukwezi kwa gatatu 2026. Mu rukerera rwo ku cyumweru nabwo ibi bitero byakomeje mu gihe ubwirinzi bw'ikirere bwa Israel bwagerageje guhangana nabyo. N'ubwa mbere abahuti binjiye mu ntambara kuva yatangira, ariko binjiyemo mu gihe Pakistan ivuga yuko izakira inama y'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati kuwa mbere, ngo ni mu rwego rwo gushaka igisubizo giturutse mu karere cyo guhagarika iyi ntambara imaze ukwezi. Hari ibiganiro byahuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Arabia Saudite, Turkiya na Misiri, ariko ntiyagaragayemo ibihugu biri mu ntambara, urugero nka Isirayeli na Iran. Ibyo byatumye abantu bibaza ku musaruro w'ibiganiro nk'ibi ngibi. Ku rundi ruhande, abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashya bamaze kugera mu karere, barimo abavuye mu Buyapani no ku kirwa cya San Diego. Abaje ni abafite ubuhanga budasanzwe mu kurwana intambara zo ku butaka no mu mazi. Kuza kwabo biri mu byahagurukije aba bahuti barimo barwana bushya, kandi guhaguruka kw'abahuti kugomba kwinjiza Arabia Saudite mu ntambara mu buryo bweruye. Iran niyo yasabye abahuti kwivanga muri iyi ntambara. Byari mu rwego rw'amayeri yo kuzambya akarere kose. Iran yo bisa naho ntacyo gutakaza isigaranye, ariko abaturanyi bayo bafite ibintu bagomba guhomba kandi bagomba kubirinda. Ibitero by'abahuti rero ni ikintu gikomeye cyane ku bihugu bituranyi. Bagomba gukora ibishoboka byose intambara igahagarara. Aba barwanyi bo muri Yemen bagiye guhindura isura y'intambara y'akarere, cyane yuko idahagaritswe. Abahuti bonyine ubwabo bashobora kuvanga ibintu bitari byaratekerejweho mbere. Ngo hayikaze kuri Gentil Gedeon Official. Ubusanzwe abarwanyi b'abahuti ni abafatanyabikorwa beza ba hafi kandi ba Iran, ndetse ahubwo wabagereranya n'abahungu babo. Itangazo ryabo ryo kuwa gatandatu bagitangira ibitero ririmo yuko bafashe umwanzuro wo kohereza imivumba ya misile balistike ku bice by'ingenzi by'ingabo za Israel, kandi ngo ibi bizakomeza. Bagomba kurasa ku bikorwa remezo bya gisirikare kugera igihe uwo bita Gashoza ntambara azaba yemeye guhagarika ubushotoranyi bwe. Muri uwo mugoroba wo kuwa gatandatu, Israel yahise yemera ko yahanuye misile imwe muzaturutse muri Yemen mu bahuti. Nyuma y'iryo tangazo, umuvugizi w'ingabo za Isirayeli bwana Yahya Sari nyuma yavuze yuko iryo tsinda ry'abahuti ryohereje umuvumba wa za misile bwa kabiri muri Isirayeli bakoresheje misile za cruise. Ngo banakoresheje drone nyinshi cyane zagabye igitero, kandi ngo byose byibanze mu bice birimo ibikorwa remezo n'ibirindiro by'ingabo za Isirayeli. Mu ijambo ryo kuri televiziyo, bwana Yahya Sari uvugira abahuti yasezeranije abayoboke kuzakomeza ibikorwa bya gisirikare mu minsi iri imbere kugeza igihe Israel izahagarikira ibitero. Mu ijambo rye ati, ingabo zacu zagabye igitero cya kabiri ku mwanzi, kandi rwose tuzakomeza gukora ibintu nk'ibi ngibi. Umuvumba wa drone na misile byinshi by'amakowize bizakomeza, hamwe n'ibindi bitero bikomeye kandi byinshi. Tugomba kwibasira ibice by'ingenzi bya gisirikare muri Isirayeli. Mu magambo ye nanone ati, ibi bitero biri mu rwego rw'ibikorwa byacu, ubwo bivuga nk'abahuti. Twebwe tugomba gukomeza byo gushyigikira abo dufatanije no gusubiza ku bugizi bwa nabi bwakozwe na Isirayeli. Turabamenyesha yuko ibikorwa bya gisirikare bigomba gukomeza mu minsi iri imbere, kandi ntabwo bizahagarara rwose kugera igihe umwanzi azahagarikira burundu ibitero bye by'agasuzuguro akorera abandi. Uyu muvugizi w'abahuti Yahya ati, igisirikare cyacu kizakomeza gukora ku mpande zose zishoboka kugera igihe intambara izahagarara ku mpande zose. Ati, ibyo bitero turimo bigomba gukomeza nk'igice cy'intambara twiyemeje yo guhangana n'iterabwoba ryo mu karere. Abo ni abahuti. Ibyo bitero byombi byabaye ku mugoroba no mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Nk'uko byumvikana, Israel yagombaga kwerekana yuko ubwirinzi bwayo bw'ikirere bwahagaritse ibyo bitero, ariko ayo makuru atandukanye cyane n'ibyanditswe ndetse na raporo zashyizwe hanze n'ibinyamakuru byinshi mpuzamahanga. Reuters, Al Jazeera na The Guardian y'Abongereza bavuze ibitandukanye n'ibyatangajwe na Isirayeli. Aba bemera yuko ibi bitero nta muntu byahitanye kuwa gatandatu, cyakora ko ibyo ku cyumweru mu gitondo byahitanye abantu babiri, abandi bagakomereka. Nubwo ibitero nta bantu benshi byahitanye, ariko ngo byagize ingaruka zikomeye cyane ku buryo bwagutse. Amakuru atangazwa n'inzego z'igisirikare muri Isirayeli avuga yuko ni buri gice kinini cy'iki gitero cyakumiriwe mbere yuko kigera ahantu cyari cyoherejwe. Ibi byatumye ibihombo bigabanuka, ariko izindi nkuru zikavuga yuko nk'izi misile harimo izageze ku ntego ku buryo amazu amwe n'amwe y'ubucuruzi n'ayo guturamo yangiritse.
Al Jazeera isa n'ibisubiramo iti ubwirinzi bwa Israel burakomeye cyane, ariko ntibivuze yuko nta ngaruka ibitero bishobora kugira. Bati icya mbere byatumye hari ingabo za Israel zinjira mu ntambara zo guhangana n'uyu murongo mushya w'urugamba wavutse. Ibi ngibi birasaba gukoresha ingengo y'imari nini kurusha yari isanzwe, ni ukuvuga yisumbuyeho. Bagomba kujyana ibindi bikoresho, hari abakozi benshi bagomba kujya kureba iki gitero n'uru rugamba rushya, ndetse n'igenamigambi rya gisirikare rigomba kwaguka. Ku ruhande rwa Irani byo ni inkuru nziza, kubera ko Israel igomba kongera gutekereza ku buryo bwo kwirinda ibitero byo ku mpande nyinshi icyarimwe, smartphone warfare. Ni nk'amayeri mashyashya Irani itangije yo kunaniza ubwirinzi bw'ikirere bwa Israel. Hari kandi no guteza umujagararo mu micungire y'intambara. Israel igomba kumva ubukana bwo gucanganyukirwa mu kurwana ku mpembe nyinshi ziriho urugamba. Mu rwego rw'umutekano w'abaturage, ibi bitero biragira ingaruka zikomeye cyane ku mitekerereze n'imibereho ya buri munsi y'abanya-Israel. Iyo hari amakuru y'igitero cya drone cyangwa se misile balistike, ubuduha burasakuza cyane muri Israel. Abaturage ako kanya basabwa guhita birukanka bajya mu bwihisho. Uko bajya mu bwihisho kenshi niko ibikorwa bisanzwe bihagarara kenshi, birimo nk'akazi, amashuri, ubucuruzi n'ibindi. Mbere yo kwinjira mu ntambara, bivugwa yuko abahuti babanje kwiga no kubara neza ingaruka bishobora guteza muri Israel no mu karere kose, nuko ngo banzura yuko ingaruka zihari zikomeye cyane ari zo mu mutwe, psychological effect, n'ubwoba, guhangayika ndetse no kutamenya neza iby'ejo hazaza ku baturage. Abahanga mu mitekerereze y'abantu bagaragaza yuko ibi ngibi bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane z'igihe kirekire, cyane cyane ku bana n'abakuze batuye mu bice bikunze kwibasirwa n'ibitero. Ikindi abahuti bashaka cy'ingenzi cyane kizatuma Israel na Amerika bashobora no gupfukama ni uguhungabanya imiyoboro y'ubukungu, kandi ibi ngibi byo ntabwo bireba igihugu cya Israel cyangwa se Amerika gusa, mu by'ukuri ni umubumbe wose. Bazahagarika ubucuruzi mpuzamahanga bunyura hariya mu mazi, ku buryo bizasaba imbaraga z'umurengera kugira ngo abahuti bavanwe mu nzira. Ni ngombwa kumenya yuko abahuti bagenzura ibice binini cyane bya Yemen, igihugu kiri hafi y'inzira y'amazi ya Bab al-Mandeb Strait cyangwa se umuhora wa Mandeb. Iyi nzira ikoreshwa cyane mu bwikorezi bw'ibicuruzwa bigera hirya no hino ku isi ku masoko mpuzamahanga. Nyuma y'uko Iran ifunze Hormuz, abahuti bagomba guhaguruka nabo bagafunga Bab al-Mandeb Strait. Ni inzira y'ingenzi cyane ku isi mu bijyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga n'ubwikorezi bw'ibikomoka kuri peteroli. Iherereye hagati ya Yemen n'igice cy'ihembe rya Afurika, ikabihuza inyanja itukura n'inyanja ya Eden. Ni igice gikomeye cyane gihuza ubunigo bwa Suez n'inyanja y'Abahinde. Kuva Amerika na Israel batangira ibitero kuri Iran ku ya 28 y'ukwezi kwa kabiri, Arabia Saudite yagerageje guhindura inzira za bimwe mu bikomoka kuri gaze na peteroli byoherezwa mu mahanga, batangira kubinyuza mu matiyo yerekeza aha mu nyanja itukura. Abasesenguzi kuri Arabia Saudite bavuga yuko niba iyi nzira nayo yaba ifunzwe n'abahuti, ngo bizatuma ubu bwami bwa Arabia Saudite nta kundi gutekereza kabiri bugomba kwinjira mu ntambara ku buryo bweruye. Ibi rero nibyo Iran inifuza, nibyishaka. Bab al-Mandeb wa muhora niyo nzira ihuza Uburayi na Aziya binyuze mu mazi. Hanyuma rero amato ava mu burasirazuba bwo hagati ajya mu Burayi, muri Amerika n'ahandi, nayo agomba kunyura muri ibi bice. N'undi muhoro unyuzwamo igice kinini cyane cy'ibikomoka kuri peteroli n'ibindi biva mu burasirazuba bwo hagati. Unyuzwamo ibicuruzwa byinshi by'inganda n'ibicuruzwa rusange birimo nk'imodoka, ibikoresho by'ikoranabuhanga, iby'ubwubatsi, ibiribwa n'ibindi. Mu buryo bw'ubucuruzi, uyu muhora wa al-Mandeb ufasha kugabanya intera n'igihe cy'urugendo rw'amato, bigatuma ibicuruzwa bihenduka. Mu gihe al-Mandeb yabifunze, amato aturuka mu Burayi yagezenguruka umugabane wa Afurika wose, akanyura muri Maroc, akamanuka mu kigura cya Equateur, agakomereza muri Afurika y'Epfo, akanyura hafi ya Madagascar, akabona kugera mu nyanja y'Abahinde. Urugendo rwafata imyaka kandi ikiguzi cyabwo kikaba gihenze cyane. Mu gihe intera rugendo ntigiye byahagereraga bihindutse, igiciro ku bwikorezi kibumurengera, hanyuma ibiciro ku bicuruzwa nabyo bikazamuka ku masoko mpuzamahanga. Iki ni ikibazo rero. Aya ni amayeri Iran iri gukoresha mu kongera igitutu cy'ubukungu ku muryango mpuzamahanga. Ugomba gushyiraho inzira runaka zituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bahagarika intambara, bitaba ibyo ubucuruzi bukazamba. Ubwo intambara yari kiri gututumba, Iran yakangishaga guhagarika urunana rw'itangwa ry'ibicuruzwa Global Supply Chain. Iki gitutu mu by'ukuri kigamije gutuma ibicuruzwa bitinda kugera ahantu bijya,
inganda zigahagarara kubera kubura ibikoresho n'ibiciro bigahinduka ku masoko mpuzamahanga. Icyo rero ni igihombo gikomeye cyane ku bihugu byinshi bishingiye cyane ku bucuruzi bwo mu nyanja, harimo n'ibyo mu Burayi na Aziya. Irani yabitekerejeho neza, igomba gutuma ibihugu byinshi bigira igihombo, hanyuma bikabyara igitutu kuri bagashoza ntambara nabo bakorana. Mu buryo bwa gisirikare, aya nanone ni amayeri yo gutatanya ingufu z'abafatanyabikorwa b'Amerika mu karere. Bafite gahunda yo gukora umutwe w'ingabo mpuzamahanga ugomba kujya gucunga umutekano mu nzira cyangwa umuhora wa Hormuz. Nibacunga Hormuz, Al-Mandeb ye bigomba kugenda bite? Ubwo ni ukuvuga ko bagomba gushaka izindi ngufu zindi zijya hariya muri Al-Mandeb no guhangana n'abahuti. Ubwo ni ukuvuga ko inzira zikeneye umutekano aho kugira ngo zibe imwe zizahinduka ebyiri. Ni mu rwego rwo kwagura ikibazo n'intambara. Ni ibintu bisanzwe bizwi yuko abahuti bafatwa nk'abantu bafatanya ibikorwa na Iran, ni abantu babo cyane. Kwinjira mu ntambara kwabo ni ukongera kwerekana yuko Iran yiteguye intambara mu buryo bwose bushoboka kandi burebure, cyane cyane mu mayeri yo guhombya abafatanyabikorwa b'Abanyamerika bari mu karere. Iran yo isa naho nta kihomba, izashoramo imbaraga isigaranye zose, ariko umufatanyabikorwa w'Abanyamerika wese abihomberemo. Iran yahisemo kurwana intambara iyita proxy warfare. Ni intambara ifatanyemo n'abandi bantu, ikaba uruvangitirane rw'imitwe n'ibihugu byinshi bahangana n'umuntu umwe mu kumutatanyiriza imbaraga. Mu by'ukuri inama yo gukoresha imitwe yitwaje intwaro iri hanze ya Iran, intambara nk'izi ngizi birumvikana ko zirushya umuntu ugiye kuzirwana, noneho yabaturutse kure bikaba ibindi nk'uko Amerika iri kubikora. Ikindi cy'ingenzi Iran ishaka kwerekana ni uko ibihugu byo mu karere bigomba kugira impungenge zikomeye z'uko intambara ishobora kwagukira mu karere kose. Urugero, twavuze yuko igihe abahuti bakomeza intambara, nta minsi yacamo Arabia Saudite idatangije intambara nshya nayo muri ako gace. Iyo ibi bihugu rero cyangwa se indi mitwe yinjiye mu ntambara, ibyo byo ni inyungu kuri Iran. Bigomba guhita bigira ingaruka ku bindi bihugu byasaga naho bitekanye. Muri aka karere, Iran isa naho ari idasigaranye ikintu na kimwe cyo gutakaza. Mu yandi magambo, no kujya mu ntambara nta kintu ibihomberamo. Ariko bandi baturanyi barimo nka Qatar, Kuwait, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain, Oman na Arabia Saudite bari basanzwe bungukira cyane umutekano usesuye. Kuba agace karimo umutekano, ibi bihugu birakungahara. Ku ruhande rwa Iran, intambara igomba gukomeza kugira ngo ibihugu nabyo bihungabane cyangwa se bigiye gutekana. Turatugabane, niba wanze bimeneke. Iran yo ibyihomba ni byinshi, ariko n'ubundi kuba akarere katarimo intambara n'ubundi ntacyo yungukiragamo cyane, kubera ko yo irimo iraraswa bitagira ingano. Igomba gukomeza intambara rero, kandi amahoro y'akarere agahungabana mu nyungu za Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga yuko zishe abasirikare bakomeye bo muri Iran, zanasenye intwaro zikomeye cyane z'igisirikare cy'impinduramatwara, ariko ngo ibyo bitandukanye cyane no kuri muri Iran. Iran ntabwo ibyemera. Reuters yashyize hanze amakuru y'iperereza avuga yuko Pentagon ni igisirikare cy'Abanyamerika ngo kizeye ko cyasenye 1/3 cya misile zose za Iran hamwe n'indege zitagira abapilote cyangwa drone. Nyamara niba ari nako bimeze, izindi ntwaro zingana na 2/3 Iran iracyabifite byose. Itangazamakuru rya Amerika ryatangiye kuvuga yuko igitero gishya cya Iran muri Arabia Saudite cyagaragaje yuko Iran igifite intwaro ziteye ubwoba kandi ziteye imbere. Drone za Shahid zaturikije ikibuga cy'indege cya Prince Sultan muri Arabia Saudite, gikomeretsa abasirikare 12 ba Amerika, harimo 2 barembye cyane. Ngo ni ikimenyetso gikaze cyerekana ko Iran ishobora gukora ikintu cyose ishatse aho mu karere. Kuwa gatandatu, bene izi drone zateye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kuwait, zateye igihombo gikomeye cyane mu buryo bw'ikoranabuhanga rya radari. Fari Al-Muslim ni umushakashatsi wita ku burasirazuba bwo hagati n'amajyaruguru ya Afurika mu kigo cya Chatham House. Ati umva mbabwire, icyemezo cy'abayobozi b'abahuti cyo kwinjira mu ntambara y'akarere k'uburasirazuba bwo hagati kirerekana ko intambara igiye gukomera bitarabaho, kandi ko igiye gukomera biteye inkeke, ndetse bigatangira kubangamira cyane ubucuruzi bw'Abanyaburayi. Ingaruka ku nzira z'ubwikorezi bw'ibicuruzwa by'ingenzi cyane cyane mu nyanja itukura no mu mazi ya Bab al-Mandeb ntabwo zishobora kwihanganirwa. Nta muntu n'umwe wazishyira ku bitugu ngo azikorere. Mu buryo abantu badashaka gutekerezaho cyane, ibikorwa by'ingenzi by'ubukungu n'iby'ingabo mu karere ko mu Kigobe bishobora kwisanga mu kaga gakomeye. Mu kwerekana ukuntu intambara ishobora gukwirakwira hose, Iran yavuze yuko yanagabye ibitero ku bubiko bw'ibikoresho byo kurwanya drone byari biherutse koherezwa na Ukraine i Dubai. The Guardian ivuga yuko ibyo bikoresho byari bibitswe n'ingabo z'Abanyamerika, kandi ngo nazo zagombaga kuzabikoresha.
Ibi bikorwa remezo Ukraine yabyohereje i Dubai mu bufatanye Emirati Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar zasinyanye na Ukraine. Iki gitero cyanabaye mu gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangazaga kuwa gatandatu ko igihugu cye cyasinye amasezerano y'ubwirinzi bw'ikirere n'umutekano n'ibihugu bitandukanye byo mu karere birimo Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu na Qatar n'andi masezerano Ukraine yasinyanye na Arabia Saudite mu cyumweru gishize. Ibi bintu byose biri kuba mu gihe ingabo z'Abanyamerika zirwanira ku butaka no mu mazi zamaze kugera mu karere. Icyiciro cya mbere cy'amatsinda abiri y'ingabo ziteguye kugaba ibitero ku nyanja no ku butaka byageze mu burasirazuba bwo hagati kuwa gatanu. Mu itangazo ry'ingabo z'Abanyamerika bati ubwato bwa USS Tripoli bwazanye abasirikare bo mu itsinda rya Amphibious Ready Group, ingabo zirwana ku butaka zihora ziteguye. Abo basirikare b'Amerika barimo umutwe wa 31st Marine Expeditionary Unit, bazanye n'indege zitwara abasirikare n'izigaba ibitero. Muri ubwo bwato bwa USS Tripoli hajemo kandi intwaro zigaba ibitero mu nyanja no ku butaka kimwe n'ibikoresho bya gisirikare byihariye. Iyi ntambwe itewe mu gihe intambara muri Iran yamaze kwinjira mu kwezi kwayo kwa kabiri, kandi ngo Amerika iri gutegura irindi tsinda rya kabiri rinini kurushaho ririmo n'amato y'intambara rizajya muri ako karere. Iri tsinda ryaje mu bwato bw'ubwoko bwa American Class Amphibious Assault Ships. Aya ni amato y'uburwa na USS Tripoli, bumwe mu bwato bwa gisirikare bugezweho bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bwubatswe mu buryo bugenewe cyane gutwara no kohereza ingabo za Marine no gutanga ubufasha bukomeye cyane ku bitero byo mu nyanja no mu kirere. Mu bijyanye n'ubushobozi bwo kugaba ibitero, USS Tripoli ifite imbaraga zihambaye kubera yuko yakira ikoranabuhanga indege z'intambara zikenera, cyane cyane iz'ubwoko bwa F-15B Lightning II. Izi ni indege za nyuma z'ikiragano cya gatanu Amerika irwanisha ibintu byose byamaze kwanga. Izi ndege zishobora kuguruka ziva kuri ubu bwato zidakeneye runway ndende cyangwa yanzira zigendaho mu byitwa short takeoff, ndetse zishobora guhagarara ziturutse hejuru vertical landing. Ibi bintu bituma zishobora kuba nyinshi cyane kuri ubu bwato bwa USS Tripoli. Uretse izi ndege, ubwato bushobora no gutwara kajugujugu zitandukanye zikoreshwa mu gutwara ingabo, gutabara kimwe no kugaba ibitero, ndetse n'indege zitagira abapilote zo zikajyaho ku bwinshi, bituma bashobora gukora ibikorwa byinshi icyarimwe: gutera ku butaka, gutwara ingabo, gukora ubutasi reconnaissance, ndetse no gutanga ubufasha mu bijyanye n'intambara. Mu rwego rwo gushyira ingabo ku butaka, Amphibious Operations, USS Tripoli ikorana n'ubundi bwato butoya cyakora bushobora kugeza ingabo ku nkombe vuba na bwangu. Ibi bintu bituma ibikorwa byihuta kandi bigakorwa mu buryo butunguranye cyane ku buryo umwanzi atarabukwa. Ku bijyanye n'ubwirinzi, USS Tripoli nayo ifite ubundi buryo buhambaye bwo kwirinda ibitero ugenda hejuru yabwo. Ifite systeme z'intwaro zo kurinda misile, ifite kandi uburyo bugezweho bwo kumenya ibitero biri kuza biturutse hirya, bikanabufasha gufata ingamba hakoreshejwe gusesengura amakuru mu buryo bwihuse. Ikindi ni uko USS Tripoli itagenda yonyine. Ubusanzwe iba ari nk'itsinda ry'amato. Haba harimo ubwato bwo gucunga umutekano, harimo ubwato burasa misile n'uburwanya submarine cyangwa se ibitero biturutse munsi y'amazi, ndetse n'indege zigenda hejuru zirinda ikirere. Ubu bwato bwazanye n'andi mato nanone atwara ingabo zishyirwa ku butaka, bwo bwitwa USS New Orleans. Aya mato yombi yaje atwaye abasirikare bagera ku 3500. Harimo kandi itsinda rigizwe n'1200 barwanira ku butaka. Itsinda rya kabiri rigizwe n'ingabo zigaba ibitero mu nyanja, ariko abenshi bo baracyari mu nzira ntibarahagera. Bari mu bundi bwato bwitwa USS Boxer hamwe n'ubundi buherekeje bwavuye ku kirwa cya San Diego, Amerika ifatanije n'Abongereza. Bivuga yuko bahagurutse ku 18 y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Kuza kwizinga mu nshya nanone byerekana yuko Amerika irimo itekereza no ku buryo bwo kwinjira mu ntambara mu buryo bushya, harimo no kohereza ingabo zo ku butaka. Icyakora bishobora no kuba ari amayeri yo kongera igitutu ku butegetsi bwa Iran kugira ngo yemere ibiganiro. Ku rundi ruhande, ibi bishobora gusobanura ko intambara igiye kuba iy'akarere kose, ari nabyo byahagurukije abahuti bakinjira mu ntambara bwangu. Iyo igihugu nka Amerika cyohereje ibikoresho byinshi n'ingabo nyinshi mu karere kandi ahantu kure, uzi ikintu bisobanura? Bivuze yuko kiba cyiteguye guhangana by'igihe kirekire cyangwa se kongera imbaraga mu kwirwana. Ibi kandi bishobora gutuma ibindi bihugu byo mu karere, cyane cyane abafatanyabikorwa ba Iran cyangwa se imitwe ishyigikiye, nabo bongera ibikorwa byabo mu karere, bigatuma intambara irushaho gukomera no kwaguka igera mu bindi bihugu byinshi.
Kugera ubu abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barenga 300 bakomerekeye muri iyi ntambara, 13 barapfuye. Imboni TV, imboni ya rubanda.